देवी नाम संकीर्तनं श्रीमहादेवे नमः श्रीमात्रे नमः। त्रयोविंशदशकं महालक्ष्म्यावतारम्। रम्भस्य पुत्रो महिषासुरप्रातीव्रैस्तपोभिर्द्रुहिणात् प्रसन्नात् अवध्यतां पुंभिरवाप्यदृष्टो न मे मृतिः स्यादिति च व्यचिन्त्येत् स चेक्षुराद्यैर्सुरैः समेत शक्रादिदेवान्युधि पद्मजं च रुद्रं च विष्णुं च विजित्य नाके वसन् बलाद्यज्ञः हविर्जहार चिरं वृषं दैत्यनिपीडितास्ते देवा समं पद्मजशङ्कराभ्यां हरिं समेत्यासुरदौष्ट्यमूचु स्त्वां संस्मरन् देवि मुरारिराह सुरा वयं तेन रणेति घोरे पराजिता दैत्यवरो बलिष्ठा मत्तो भृशं पुंभिरवद्यभावान् नः स्त्रियो युद्धविचक्षणाश्च तेजोभिरेका भवतीह नश्चे सैवासुरान् भीमबलान्निहन्ता यथा भवत्येतधरं तथैव सम्प्रार्थयामोऽवतु नो महेशी एवं हरो वक्तरि पद्मजाता तेजो भवद्राजसरक्तवर्णं शिवादभूतामसरौप्यवर्णं नीलप्रभं सात्विकमच्युता च तेजांस्य भुवन् विविधानि शक्रम् उकामरेभ्यो मिषतोऽखिलस्य संयोगतस्तान्यच्चिरेण मात स्त्रीरूपमष्टादशहस्तमापो तत्तु त्वमासि शुभदे महालक्ष्माख्या जगन्मोहनमोहनाङ्गी त्वमेव भक्ता भयधानदक्षा भक्तद्रुहाम्बीतकरी च देवी सद्यस्त्वमुच्चैश्चकृषेट्टहासं सुरा प्रहृष्टा वसुधा च कम्पे चुक्षोभसिन्धुर्गिरयो विचेलो दैत्येश्च मत्तो महिषाशुकोप त्वां सुन्दरी चारमुखा स दैत्यो विज्ञाय कामी विससर्जदूतं सचेश्वरीं दैत्यगुणां प्रवृत्ता त्वामेतु कामो विपुलोद्यमोऽभूत् प्रलोभनैः स्वामतदेव शक्तिं ज्ञात्वामपि वाक्यरनुनेतु काम एकैकश प्रेषयति स्म दूतान् त्वां कामिनी कर्तुमिमेन शेको अवेहि मां पूज्य विशानहीनं भारं वहन्तं महिषं द्विपादं हिंसन्ति मां स्वर्ति जनास्त्वमेव रक्षाकरी मे शुभदे नमस्ते रक्षाकरी मे शुभदे नमस्ते रक्षाकरी मे शुभदे नमस्ते। सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं श्रीमहादेवे नमः श्रीमात्रे नमः।